nanone twongeye kubaha ikaze mu makuru agezweho mu rubuga rw'imikino arimo kuvugwa mu kipe ya Rayonsports gikundiro yambara ubururu n'umweru. Ni byinshi byakomeje kugaragaza aho ikipe ya Rayonsports yatandukanye umutoza w'abazamu ndetse hari na muri Transcript amakuru yagiye agaragara turaza kwibandaho muri aka kanya, ndetse ubu umwuka mu bakinnyi ndetse na gahunda y'iyi ekipe mu kwegukana igikombe cya shampiyona ese irimo gutekereza iki mu gihe itabonetse cyane mu bijyanye no kugura no kugurisha, by'umwihariko ikipe ya Rayonsports yatandukanye n'abakinnyi benshi cyane, aho yatandukanye n'umunyezamu Adolphe ndetse iza no gutandukana na rutahizamu wayo Musa Eseno. Ni byinshi birimo kuvuga ko hari n'abandi bashobora kuba bagiye gusiga iyi ekipe. Ni mu gihe habura iminsi mike kugira ngo shampiyona yo mu Rwanda ibe yasubukura. Reba munsi gato y'iyo video hari ijambo subscribe ubundi udushyigikire uzajya ubona amakuru yizewe kandi aziriho umunsi ku munsi kuri gikundiro info umunsi ku munsi. Reka twanzike ingingo imwe ku yindi tutaca ku ruhande ese byifashe bite. Hari amafoto y'umukinnyi mushya ikipe ya Rayonsports igiye kuzana agiye asakazwa mu rayon ndetse by'umwihariko ku bantu bakunze kuba mu magurupe, nyuma y'uko ikipe ya Rayonsports itandukanye n'umunyezamu wayo Hakizimana Adolphe wari urangije amasezerano ye ayasoje muri Murera, ariko niyifuza ko yakomezanya n'ikipe ya Rayonsports. Rayonsports yahise ishaka undi munyezamu yamusimbuza ukomoka muri Senegal. Ikipe ya Rayonsports kuri uyu wa kabiri biteganyijwe ko iri bwakire umunyezamu wayo mushya ukomoka muri Senegal w'imyaka 27 y'amavuko, akaba afite metero imwe na santimetero 85. ubwo ikipe ya Rayonsports umva ko ikomeje kwigaragaza, ariko nanone byari byaravuzwe ko hari undi munyezamu iyi ekipe irimo kuganiriza ariwe Kwizera Olivier yasanze ari ku rwego rwo hasi atagifitinga mu kipe ya Rayonsports, ndetse n'abaryo bagiye babiteraho komenti basanga atari byo kuba bagarura uyu Kwizera Olivier utagihamagarwa no mu kipe y'igihugu. Bityo rero ikipe ya Rayonsports yafashe umwanzuro wo kuzana umunyezamu ukomeye cyane. Uyu muzamu yakiniraga ikipe yitwa Ngaya FC uje gukinira mu kipe ya Rayonsports. Welcome. Umunyezamu afite CV iremereye mu byo kugenda akinisha amaguru ndetse no gukina na bagenzi be, by'umwihariko umupira y'imiterekano nayo arazipangurura. Urumva ko Tamare abonye umusimbura mwiza ku rundi ruhande, ubwo uyu akaba ari uje gusimbura Adolphe Hakizimana. Bivuga neza ko n'ubundi yabonye ikipe zatangiye kugenda zimuvugisha. Rutahizamu w'ikipe y'igihugu Amavubi yaretse ruhago ajya kwibera umwogoshi muri Canada. Muri Canada ho ahantu haba amafaranga menshi cyane ku buryo yabonye ko ibyo akora bidafitinga n'ibyo yinjiza, bityo rero ahitamo afata umwanzuro ukomeye cyane ajya kwibera umwogoshi. Ni ibintu biba bigoranye cyane, ariko ku rundi ruhande ni wowe ufata umwanzuro, kuko umuntu umwe iyo umwogoshe ntawe ujya munsi y'amadolari 40. urumva ko yaho kugira ngo ukinire gusa byarutwa ugakomeza uhatana urugi. Uyu rutahizamu amwita Iradukunda Bertrand Kanyarwanda wakiniye amakipe arimo ay'igihugu Amavubi, APR FC na Kiyovu Sport, ariko akaba aheruka gusezera kuri ruhago. Kuri ubu asigaye akora muri salon de coiffure muri Canada.